Izwe nje kahle kahle into sengayibuka ngongizwe ucabanga ukuthi emhlabeni siphila icontent. Ucabanga ukuthi sonke siphilela ukusangana nje sivele sisuke sisangana. Angazi lento kangizwe noma ihambisana nomona noma iyini. Ungizwe into mayivele ngaye noma kuuye osusele leso sidubedube esikhona. Ufuna ukuthi wonke umuntu asukume naye asupport yena anake yena afocus kuye makuuye. Uthola ukuthi futhi ke ubusiness ngezinto ezisuke zingenamsebenzi walo ukuthi nje isuke izuzisa yena nomhobholo wakhe esuke zingasifaki thina. Uchaza ukuthini nje ungizwe mayizothi uyayibona izwe liyadunguzela uyayibona indaba yomkhwanazi kodwa ubuyayibona okwamanje ake sinake lento ebalekile yabafana bahambe ngeenyawo la bafana bahambe ngeenyawo mina nje ngingedwa mangingabuza yini umsebenzi walokho akuhamba kwabo mhlawumbe mina engingawazi kodwa ukhona owaziyo ukuze sibone ukuthi ukuhamba kwalabo abafana besuke lapha bengapha khona lapho kusisiza khona as country team. Sibone ukuthi ukuhamba kwalabo abafana bakhe bebhekele babo nogwajo bebhekele kukhona wengizwa siphila icontent sonke. Ungafundi ukuthi bethi abantu sifocus entweni ethinta izwe lethu sihleli kulo ezabahlali bala eSouth Africa si worried ngenhlalonhle yomphakathi ngizositshela ngabafana bahamba ngenyawo baye ku Cape Town. Kodwa kube uwe okhuluma ngezinto ekhulunywa umkhwanazi ngabe ufuna lonke izwe namhla libe ngenyawo lilekelele wena likuvuma ukuthi uhlakaniphile likuvuma ukuthi uyinkosi yamabhinqa umona nje lento ngizwe siniphatha manje isiwumona sengisebenzisa umona ngisho nala